na mchungaji unaweza kuta unakienda kwake unakuta kuna watoto, akona mke, na wakati wachungaji wengi unakuta hata anakaa na hovan. Ni Atungatiri kanitha-ini wa Evangelical Alliance Churches EAK magicakaya kurituhirwo ni muturire kumariria nyumba cia ihoero cia ihingitwo itemi-ini ria kuhitana na king'uki gia coronavirus. Matongoretio ni muikariri giti wa kanitha icio Nicholas Muli mougite Atungatiri aria matungataga icagi-ini ni magereirwo gwikirwo ithabu-ini ria andu aria hatiririku muno kuona makoragwo mehokete maruta maria marugamite kwa ihinda riri. Tumeathirika sana wakati hii shida ya ugonjwa wa corona COVID-19 ilipoingia. Najua vile mambo imeendelea duniani yote, sio Kenya. Makanisa ikafungwa na sasa mapastors pamoja na staff wao wamekuwa na shida. Mougite ni undu wa kieha muno kuona mutungatiri akirara atarite kana atekũhota kwarathania irio metha-ini amu kuri na aria matangihota kuhuthira mitambo ya kiriu kwamukira maruta. The man clergy in Mavoko is left almost with nobody. Even the members are not there, they have gone. And also you'll realize the support is not really coming. Gukiri uguo mougite aria maramukira kigina kinini gitiramaigana kuona ingi ashirika ni marugamitio wira na waria angi makarengwo mishara. And washirika wengi wa makanisa mengi wameweza kwenda manyumbani because of isolation, na wachungaji wamebaki wako hapa na wanakuta wengi hawana chakula. Maretio hederia mubunge wa Mavoko Patrick Makau akuheanaga irio cia uteithio kuri aria matehotete kuria orete andu magayane na aria matari. Wachungaji wako na shida kama Wakenya wengine, na zaidi kwa sababu wachungaji tunatoa sadaka na Biblia inasema ni jukumu ya sisi kuwalisha wachungaji. Girifotera Kameme TV, Jetagwo Morige wa Gure.